Toi, Mr. Chairman, ibayalam ni kadi kajiseng samla kadi kajanbit, kinongkit kam jong kajiseng samla ha ka Sri Mangkal Borlekha Presbytery, nang tabaro ki samla kat kibala bandon kadi kajanbit, ngasngaw ha ka baningkong nga ay kuble yepi, ha ka kerteng ka jong utray bat unong pendim jogi Jesu Christ. Ubangingit ba de haga de kerteng baya ka jinglong Kristan ka jogi lapan syong nong rim bat lapan suit hiet ngapan pau ka jing sngongu ka bakraw ka jay ublay ubangingit ba ka de ka jingalam jingmut ka jang ublay ya itiman masan ding lamin ban kan mau ya ka kerteng jonga ban khot program ru haga de ka jiseng Presbytery. Bat kani kani kasian kabang kat bangala ban kan mau kani kasian ka bapra kabang ayo ban wan shani sha rithor ban sim banta ki program kiba kibalang ki jiseng samla bat haki program baro kabaki khot sko bahaya nga ngakan mau usnam arajar khat saw ngalayo ban sim banta hantianun sarah ka jingrakhi ka jingdap arspa asnem hadi nang tu kadang ke youth festival hakabalang nun sara nang tangilayo banwan hajimay kibabuan ki jaka bagada sngongo palat ngasngong it palat ipi khamtam kajiseng samla kaba kan maulem bat kabasya sngo bahaya ngiru bani simbanta lem bat kani kapor ngani thu ipi hakaji sisam banta kasni balasay ngadon ya ka program haka Tripura baganit kren ya kajiseng nakijing bakla jong kajing yes ngau thu ka jong ba itaman besan nanangmot ba ka Presbytery kan dei man lai tarik bat saw tarik bantagat sngi bat khatway tarik ngan lech Tripura nrei ngala cancel no si Tripura maras ngau it palat ya ki para samla ki badan shadi sharit hor khamtam e ha ka Sri Mangkal Presbytery to blayon kerkhu blayon rap lembaga ni kapor kabagin ya snow ya kajing selok lengba kadika subject tiswa bagin poy sa kadika subject ngakwa banruwa ka katian war jantia tikabet na kambet pisngutho ni pimsngutho dalaway jingiseng na pimsngutho sa ong pastor kambiang kato kantian kajirway ka bagan ruway ka ong kumni imat cuma ha yam apra kabiang nem kumta kabet imat cuma hayam apra kabiang yang sengutho idur miat ahma nga kabiang ngan ruai laki ong kabiang ngan ruai an su chok nga cuman kabiang ambil sengau kabiang cube do hayam he kabiang pisngutho e kajingmut jongka sengutho ni e kajingmut jongka ngambil sengau pisngutho tangan ruai kani kajing ruai bat ngai kerteng kani kajing ruai imat cuma hayam apra imat cuma hayam apra idur miat amanga ansu chonga cuman cube do hayam he curhan lia asa salia di asas or yang penria Pernia chong yam aiyaran imat su cuma oh imat su cuma cuma ciling
trong yam cuma irium boa katnya kwa prahayam cuma kabor trong yam cuma trong yam ya apra duhayam chu chakri kapiam imat cuma ayam apra idormiat amanga ansu chonge cuman cube duhayam he Curhan lia asa salia di asas or yang penuya Pernia chong yang aiyaran imahan su cuma oh imahan su cuma Ciling trong yang cuma irium boha katnya kwa prahayam cuma kabor trong yang cuma trong yang ha apra duhayam chu chakri nyapra duhayam chu chakri Magazine Dubai Ren hakani ka John Miet Kalong ka perthei kapanyo thia lengai yagi samla ako apin skap ha nga siya thu ki ay kinigi jing panyo thia ki ba kaparthei kapanyo thia akinigi sni ki babanta bala sang nong rem yagan ka subject na ka kitab nong bishar kalanong kabakhat riyo kadukhat kabakhat kanday hakaba hakata ka banta kaya thu ya ka delila kabapentia hakiko siu jongka ya Samson unong bishar ubakraw ha Israel bat habakala penyo thia lakhap ya ki hinyo teliki kerdan jong ki nyu khle na ka khle jongu ngani thu ya pia ka Bible number hinyo ude number ubakren ya ka jing pendek pura habo blay ula de bantau ya ka perthei ka sni ka bahnriu ha ka sni ka bahnyo wong ka de ka sni ka bangan syong thai pinyo iyo number nyo ha ka kitab jing penpau ka keren bhai ki nyo ki syarat nyo ki ding peniang syarat nyo ki turai nyo ki peniang jing bitar bat nadu ka kitab Genesis Pelap ru bau nambah nyo ulong ubadon kam hadu kata-kata ya ka bau blay upan itu bau new number udon ya ka benta ka bakongsan Shua bangin poy ya ka benta balay Samson usya peniyo thia lani bali ki samla jong ka spa snem ka ba arbuwe kisya peniyo thia lengai Ako apa dia tu ipi baka kitab nong bishar kadantang arbu saw teliki lenong henrius pa san pupra teliki dikhat henry ka di ka kitab ka bakraw namar ka don haka ya ka jing hikay ka baublay upan wonder kumno banget kumno ban syakri blay bat ka ay ka jinglong ka bangade ban pendap habang syakri ya ublay Dari gani ka kitab kabayat ho yang ya ka hok jong oblay
kabaon kersyan ya kibriyo kiba syakri ya u. Bari aga jing bishar ublay on bishar na markapok kabaga da kibriyo kile wat habaki syakri ya u. Baday ka ni ka kitab kabas snow tanat langin puli ka kitab nong bishar snow tanat baban puli ka makwa ban kali pi kan umot kiba puli Bible mandas gi harakti we are te penen kam puli Bible na pimju puli Bible tapan hap no tarakti gi bamju puli pa harakti gi bamju puli Bible ani we are talangot ki bamju puli Bible sa puli Bible na namar balay mga ongkong taan na sim class Sunday school hagaway ka gising hagaway ka balang ang tiyasar namar jupuli Bible tip na sim siya pang katuka por ka ba usiar ukan laisin baru Petras ulen ya Jisu pikin mawam na to ka por ka ba Petras ulen ya Jisu pikin maw di kita kibawan sa Sunday school kim tip kila kali lagi jeng kali nga kalat nong kali jeng kali piko aman kali ayu. Way ni kinong kibam jupuli Bible ukali nga apostol. Pikan mao ni ambu Petras ulen yo Jisu. Gan i usi alaisian de pastor. Usi arjong no to. Ti kadang dalu kong perkhat ka bakum kata. Usi arjong no to. Kinakata ka daw ngidan kamban puli ka Bible. Kamta mabagi long kristan kay ngidan kamban puli ka. Ngidan kamban penam ya ka. Nakan mau habang ilek siya Israel. Habang adon ha Israel. Lakali yaki Israel lang to. Pitip sa pangu Jisu ki ong em. Ngre marajaga ni katma. Pitip nang manin karon ka jing penki. Karon ka jing kermen jong ki Hamas bagin job yaki Israel. Ngre menta ki Israel karon ka jing kalabamot. Kabaki ong ba nginum rem ni katma. Naman ngidan yu ublay ba em. Mensyuangi kilat ban puli Bible mentangin puli no. But habangi puli ngitip bangi long kajat ben riyo kabasno haunong penim jugi balada ka hima Israel kan kelon baro ki hima ka perthei kin kelon kari Israel gari ka barit anda gari ka bapala kabagi tung so apel kitung so nyam terahau siap bagado ka jingkar ku ka bapala bat mantangi ay ngo yo blay bau presiden ni tayo uto ni tayo pikir mau presiden juga Israel menta wong menta ngim siap tiet na mamgidan ni ka Bible kanong rim hakajing im jogi. Naman kata kani ka kitab nong bishar kani ka kitab kabasno tanat man puli. Naman ublay ujiet ikibatalat bahaka buat jong kinlong kibaklan. Ublay ujiet ikibamla bahaka buat jong uun panla yaki. Today na katagadaw balat ho yaki nikikentien. Bagini kikintin kiyat ho yangi. Bahabaw Samson ulas nang ban kraw hagabor ban hagaburam. Ulaliat hagajing pensyoy jong kadelila. Ublay upan kre ya kadelila. Mday ban yalam yaw Samson. Mday tabakan long kabriyo kaban senran yaw Samson. Handay upan kre ya kadelila. Bagan long kabriyo kaban tenjuru ya kajingen. Kisam Samson. Maka Bible kaya tu yangi kani Gabriel kala panyo tiya lengay yung Samson. Mudor yung Samson nga superkat hala di marway. Lada ngaday banyo yung tao Samson nganyo iba udew giant. Udew brio bakraw. Uba na Lord yung umdan siyo bala. Na Lord yung umla siyo bankot yung gabor magarunyeng. Upan tuwa yung ikenro. Upan yap yung marat klaw. Ba't uyali ba niya da yung gajat ban rio Israel. Andray ka nakakalimat ka buyo tiya langay. Balay, na mag-usyo jing iye ya kadalila. Marabusyo jing iye na panyo tiya, balakap ni kihinyo tali. Kikerdan jing isnyo. Di ulo isnyo jing Samson ujirong. Balate lathanyo to isnyo. Balathanya kihinyo tali kikerdan. Ba't kita kihinyo tali kikerdan na bulo tiya. Kadalila kakot iki Philistia. Kung kap yaw isnyo jing Samson. Ba't mariak hap yaw snyo yung Samson? Ka Bible kaya tu yangi bagabo kalahap no na Samson. Naman kata nga siyam magani ka subject kalong kabadon kamba. Pimenta piwan jing iseng. Pimenta pidan na gani ka presbytery.
Pi menta pi don baro ars ngi lai sngi ga jing seng. But pin mat ya ka jing besar na ga tien jong oblay. Pin yo snow ya ka jing kren na ga tien jong oblay. Na pilek pai mondi nang ni. Pilaya tengku bat ka perthei. Pitang lek pai nang ni mondi pilaya tengku met bat ka perthei. But pinom la ban long ki samla ki Kristan ki bajanai krem ka perthei ka basniu. Namar kata kan subjek ka khot yangi bagian pikir bat husiar yardi. Ngasno ik ni ruai tu kongkong bentan sebagai jing ruai ka wangi dan kam ya umensim aku. Balai uban bat yangi uban sumar yangi bangila ban yale persya iki boh jo serta. Tungin pek menta kamut ayu ka jing yo thia. Lele kamut ayu yo thia lengai. Bat balai u Samson usakap no yo knyu kli jongka. Kai ga digi jing yo thia lengai ka jong u. Ka baningkong u Samson u yo thia lengai ka bamut. Udon hakata ka jing yo thia ka ba tip riu ya dadi. Udon hakata ka jing yo thia ka ba snow thu ya dadi. Udon hakata ka jing yo thia ka ba tip hangno thia. Udon hakata ka jing yo thia ka ba snow thu ya ka jing dei ka jong u bat ublei. Ka baningkong ka jing yo thia lengai ka ba nu Samson ka long ba uklet ya ublei ka mo tanrai haka jing jong u. Uklet ya ublei ubalong utanrai jong ka jing jong u. Hi namtip siya ni pishet ong ni kidan gibriel ki baong kayeng jonga deh kakali jonga kajingdon jing jonga kalengka jonga kabri jonga ka bible ka ong ki bakla balay nomor 1 ya kani ka jing ru syuai kaliang daw blay dang kandiat tayo menta nadang peniyat service hang tayo maulay put muri ya kawai ka long yeng ka bai kimia jo ka yeng hadu menta yam idan yo to khun ubadang khat nyo snem unya ada ka skuti ulek bamja sa pulo ndawan pai na pulo ka tanra ko ka bolero khamlap uyap haju bagi kimia yo ngamla pan pediang na modu khun ubatip sngi den kata ka daw ka pan perkhat ya nga baka ni ka di ka jing ka banga basuai ka liang daw play pidon na ka di ka jing seng hindi na ka jing la jong pi banwan na ka to ka bus nang thi na non sara nani banwan na ka bus na Sri Manggal nani ka pisa ka na ka pla jong pi bandan na ka di ka jing seng rapiwan na ka di ka jing seng de na maublay jong pi ulong baba mari senang ka jing seng pikan mau ni ang banduay banong try nga sngongo mangala bandon na ka di ka jing seng Ngre ka ni ka juk mamantaan kiong kumno kidan ki parlak ki bapendan kami ka mobile haka jaka bakin ong ayo yo blay ki ong kumni nga dapoy hanok siya nansa sen ikidor ka baca kidan ki samla ki bakelap bahaswa baki poy itu jaka kidan kampan duai ngre ki ong nansa sen ikidor jonga kaitanat na iyang kapandal kaitanat na iyang kajiseng ubon na iyang ubreo pi ublay na magkata bukhot yang iukhot bagin slow to baulong utanray juga jong kabor hakajin iyang jongi ni iyang magana kaspas na sa pagi samla na niyatho ya pi pitip ki samla na usnem kanday spa kanday po hadu usnem arhajar si po kikren yakatu ka post nem dakata ka baki ay kerteng ka generation X kisamla ha kalengga pertay kiyong ka generation X kabamut bau samla udi bandon ya ka ay kabaon pendap ya ka jingdon kam ka jong u kabamut ka jingdon kam jong ka do ka kam dawa ya kemensin. Nadu sngam arhajar sipo hadu arhajar arbusan. Kisamla kalengga pertei ki ong ngidei ban imno. Hakata ka
spa snam ke baki ai kerteng ka generation alpha ka bamot bahabang along samla nga di ban long independent nga di ban like load hindi ban te syu mano yan nam tip siya ritual ka long kumno haba pipat ya ka mobile pihak ban husiar baya ka pitip hasilong ja ayu menta ka website ka bakaddo ka pinrong ka mobile kani ka dark web barhada ta ka dark web ja ayu ngin yet hong la ka jing em ngin di ya ka met bat ngin yet hong bat pi menta ka don ka jing yakut bada pi di ya ukit ni suway upoy khat san lang hadin lais ni ngal ayo e ka pisa menta hasilong lai pusan persen ki samla ki rung ha ka dark web but pitang la room phem lachu hakata ka generation alpha hakata ka dark website kiyo pet na pili ka mobile da husiar ma na marsiklik ya ka mobile na kanu ka link ka pili pirung yela di siya kata ka jeli kani ka spa snem ka ba e ba kani ka spa snem ka ba baro ngikwa banlong independent but hakata ka dark web lada pila that ka jinglong senrang pikwa banlong tentay no tang laisni ka apoy ka message laisni ki jing ai jingmot ki banra ya pi ka hangno bat kumno pikwa banlong tikani ka juk ka baki samla jongi tim small thu habaki pendan kam ni ka mobile pitep ubasyam ya ka to ka iPhone udah tahu bekerteng Steve Jobs haba usyam ya kata ka iPhone but idai ro uba seng ya kata ka Apple company pitip pasal sa Bangladesh haba ong ka iPhone pitip haba ong ka Apple company pitip unong seng haba usyam ya kata ka iPhone ka phone ka ba kador jong ka starting prapo hajar kibabon ki kena samla manta ki de ya la ujong uketnis kide ya laga khamat banyo thiet iPhone ban manta sa silong kadon kajing batha jong kipulit ban husiar hakaya keyen namar kajing don palak jong ki brio ki bakitnap ndakila kitnap ki paniap ndala paniap pipet ya kamet jong tu basya paniap mdon shu ukitni sumdan shu ki khamat kimdan shu kabaar manta drugs sa silong ngayo banya silok bun bagi samla kibangat how drugs dan kelas 7, kelas 8, kikit rock sa kanika sopti, mdunay ak silak prapo wajan. Dan way kena ngayalam yu usya sa Sun Care Hospital, markaja kumdo bukit yu tau drugs. Pitip umdi unong di, usya ay parlok. Wang pastor nga kuwa pintuay bangan light no drugs. Drugs menta umdi siya usu injection, udah spray ka sen. Nakuha pastor ban light no. Ja yu pitip ngayalam yu tang hadin siya tayo poy light lagi sithi. Kibaong iya ungin ay lai pu arlak ra badunul talay pasi lagi haka taga klaw bagani kapisakan peniat na pagajing don kam hakapor kabagili service ka met yap jong ba hingi im magataga spa snem kabakini kisang khawya kita ni agajing im jong kisamla banlong independent banganumpan pisa syu na ime nganumpan pisa syu na ipa nganyo lakayo hi ngan pendap laka pendap hi ya kajing don kam wong day nakatagadaw baw tao Steve Jobs wong kumni wong baro kia kuwa ban poy beneng andre baniyap pat kisyat ti kisang kawya baga pertay ka paniyo tiya manta kabaningkong gani kenma mapapi pendon kam ya ka day mapi uban long kenrat ndai maka banlong kenrat kidan ki parlok samla ki pasiduk toilet siduk pankhana kira ati ka mobile porlet pankhana ki le mobile artat ndala diap kum tu ki nya da ka kti ki pun khut ki thap popla msngo kenjing sute thimi na yeng piklet ka mobile mlong piklet ka pisalong piklet ka mobile tamlong day nakatagadaw bakani kawanra yani kisamla bangim snow to syo nangno katanray jo gajing em kawan
Kidon kibat hep ika Bible, kibat hep ika kot jigruai hang ni. Ngamong bakalong ka Bombay, henry dah husiar bahapa, haba pipli ika internet, bayo kimi, kidur, kiba ijabo, bat kiba kelemranya ka mobile sampai. Pada pilih kumta kamut ya ublay ru ya kle, ya gitu kidur ru ya kle. Anda ba subscribe ti, henry kiwan ki advertisement. Kiwan ka mobile. Kiki ba mentah pimlap ka mobile. Pirung siya ka internet kay ka ba pikwa. Pikwa ka pertay rulong, pikwa ublay rulong. Husian. Pitiam na yung naga cybercrime mentah. Telang ka pertay. Kapani ya ka adong. Begitu kiba panpek kan ya ki film kiba dakat, ki ponsay. Kan bu na dakat teks. Ban ot no kandian. Haban husiar. Na marga pertay kapaniyo thiya ya gida kani haba pithep ya kakot jingruai ba kakot ba hangi kan mau ban husia ban pule ya ka thi haba kawan ki khmat tamla ti campaign akan mau ngalik kiran ka ka college hani hajuai ngalik kiran ka function ka bakile ka Christmas advance ayang nang ni na pulpit kumni ngamno chu ban keren ikikat tu kat ni kinong yesim bentah kata ka program kitong gaska tapi ka ba tang labe kan air ni pechu ka prep hadu principal juga ka college kuliah apostol jahayu ipi kampan semua bangsu yang nanu bio itu ka jintip na ka mobile kata ka daw hak ban husiar na markani kaluti ya kata ka jing snow tu ka jongi hagaji day ka jongi ba doble pitip kidon gisamla kibang duway na ka mobile kile internet kawan gajing duway kala balong na ka kasi kala balong na ka pareng kala balong na ka bengali kala balong na ka hindi kala balong hagano garukom kiduway na ka baka mobile ka hikay dalabo ka mobile syarut yang aja ka bakantang duway pat si kentien rumlan kidon gibapet yung kidukot Bible na ka mobile long kung kikibriyo kaya kapor bayo ri Bible o yaw tu bakartat mo na ka Bible untip sino tu bakartat ba ka Bible don gibriyo gibapenlong yung ka Bible kung kakot magic bo kartat bayo baman bo na ka Bible hasyadam haksinem ri Bible nga kanmaw magalong kumta kidon gikuan samla kibabot ya ka ba ka Bible kaya tu katkum ka internet ya lagi pat njupuli ka Bible nakataka daw ni haban snow through ba bangi hagas pa snem kabae pitip ni hagas snem hagakat arterik u agas manus snem kadi kata kasngi kabaki ay kerteng kasngi jong kisamla bagathong na ni kamuto jo kata kasngi kalong lebha menta nakabanta kalasyay kababha giyabe ya kay kabagajihikay Hindu kale hikwa banyo ya kata ka moksha ya kata ka jinsuk hakajikai sung tatray jo ka Hindu ko ang le menta hikwa banyo lok yo arno langot hikwa ban siyang kurim siyang arno langot hikwa ban le ki enjoy ya kata ka jingem naman da pilarang ba pin saya ya kalanti kababa ni magaspa snem kabaya kani gaspa snem ki og an age of revolution kaspa snem jong jing perkat temai ban pengki temai makan mau bahab niat hak kaspa snem ngim dei ban kelet ya ublay kumutan ra ya kajing imjani kabaa kajing sya job bat kajing penyo tia lengai jo ka pertai ya kajing imjani kalong bangim jubo ya kaktien jong ublay bahkan long ka pedeng hak kajing imjani nga ayo yaw blay baka balang hangni ha Bangladesh aw arajar khatsaw kadap ars pasnem kemun ar hajar ar pusaw kadap kando ars pa shibhosnem kadno pisan naga Bible kadno pinapansan yi lagi ban puli ya kaktin kajong blay piye ne maria khim step
Basua banlet syabri ngan puli ka Bible. Ban apa ka Bible kayo jaka ka jingim jonga. Ngapensan ya ka jingit. Ban apa ngapensan ya ka jingit ngakta ya ki kamba. Kajing syajok jong samsan naga denila kalong baum snow to bau don ya ublay uban ya keren badu man laga klebat. Pijiyo snow ni ang bau ublay keren ya pi. Sa kaway ka ministry ka bansawan keleng ka pertay ngamtip hang ni Bangladesh kala don ngamtip si kibalang jong pi kala wan ni iya. Kaway ka mission society ka bami menta kadai kata ka bakiong ka World Mission Society Church of God. Hagaba hakata ka balang kipenseng nong rem na ka Bible tangba kiong dan tang ublayuk pa ublayuk hon bat umensi ang bakhut ka bathew ya unong seng jong kata ka balang go bakarten uang sanghong haus nem ar hajar ar puar kadon kiriunget kumba iway pon kenday pusan million Hendrius pa teligi balang nagabakantop hang niha Bangladesh. Bat haki ars pa sipo teligi ri. Kani kakenhuon kalayan banyalam. Bagani kakenhuon karung siya kayeng ki para bangit. Ban pembaklano ya kajingit ki jongki ya kajingit day ba Jisu. Kani kakenhuon ka 3 months ngobha. Kapenkhut iki jaka kaya rap iki beriu ki baduk bat kali kumta terter. Hendrai ka hikay pa. Bakalok jauh tau ang sanghong kadai tang maka katabi jong ublay kakerteng juga takalok kadika jang gelza dang man sisngi ngaya kendo asilong yaki arbot ki kena samla ki bayalap ki ong nga uncle ngalaan ni em banya sam ya ka jing penim sa mau Jesus Christ mereka bakhat do aba kiduay ya kakerteng jong tau ang sanghong kadika kanhon menta katerway ki kena samla kaway kabay bat khat pra hajar katulop banra ya gani ka kubor keleng ke jaka kimdon ni ka Bible hendri kidon ni ka kot ka baki ay kerteng ka divine prophecy ka batho bitang syapang uta ang sanghong bakani kalayo jaka ida di bahiyeng jong ay sa mopan iya syong ban iwi kong ban managani bayap utaw kun juta ikong kipaniat service kani kakanuhon banbu ding penar kim sya bat kitu kilom jingtep ki marjan ki badan ding penar di ban kedia no nama bayong kadak ka bapentrut ki uno brio bau ni syam bat kani ka Mayblay kata ka jungle sa ha Bangladesh ka don ha ka benta ka ba uyathu to parlok jonga sisita kong benta kilayan bat kitray don bor hadu kata-kata bat ki bakhambon na kini kinaga Kidan ki Khasi, ki Mizo, batatu kan ni ki Manipuri. Pada bagi rum sekayeng jong pi kitang yo jaka sisien pila sya jong. Ki Arab yang Ibrahim ki baduk. Ki Arab yang kajing dan kam jong pi hagawe gesni. Kenyalam ye pi sya kabasniu bat kabasniu tam. Nimar katangi in magadaga spas nem. Kabagi samla jongi ki yo i. Ngan leji seng kumno sa doksir lerendang adon ni ka juti ka batamay kani ka kanuhon kay rap himdan juti ro ka pentin himdan set ro ka ay himdan jan sem ro ka pentin tangba kani lampat ya pi siya karukam perkat bat ka jing snow to ka bapan bakla nagataga daw ni habban husyar yakin ki siyang kawya kibaw saitan upanyot hiya yagi. Kajing bam it ban puli Bible. Kapenlong yagi bagin siya jong. Kajing bam it ban ya selok nagaktin jong oblay. Kan penlong yagi bau saitan. Unyo jaka kajing mot jiperkat ban kadonot jong i. Dan sibun ki samla benta. Ki bangadang yo phone dang hadu men. Ki bathia Bethany Hospital ki bathia hakaleng ki hospital ki ong pastor nga ong ya ublay nga lathat kini gajingen habang aduay nga miyo juba nga miyo te pastor ban kata iti kamba nga ong kay kong ublay sumong ya piit ya gajingen suit nga ya ublay balik kini kita get problems
Kadaw kalong bangim don, ya kakatiyan jong oblay. Nagabanta jong piki samla baro kibadon na kaniga jingiseng. Kanbaw baka niga pertay, kan peniyot hiya yangi. Kamong yangi unay let jingiseng, kong let jingiseng. Kam simong yangi wat puli, wat ruay. Tamaban pediang ya ka jing sisya kam day banta. Pidang bun kapur, mudan kam ban kuslay. Nganya tu yaki para samla. Nakip basanir udon we ujing tau bami menta ken ong ka city petres. Kalau ka besan kan kot ka prado ka kandai. Utau ujing tau tiang pastor tiang teman besan tiang nong yelap. Tiang ka ya ublay. Ban ya le persa ya ublay not utu yangi. Ban uni ujing tau uyat menta. Ban peniyok thia no yangi. Utu gumno. Tu ya gajing long kaba itenat na gajing iem jole. Kaya gajing long kaba itenat gajing iet ban puli ka katiyan joble. Gajing iet ban nedway. Ngamtip kanungut kiba mi na yeng ban ne syo ba pin mi pidem kho siu ban dway ban ong try. Yalam ay ba ka katiyan jome ka bangan yo snow ka ni gajing seng. Tanoga po ya gajing iem jole. Hibun sin kidan sibun ki kun jong oblay. Kiba haba kimat ika jingpang haba ki duway kim jumat ika jingpen kia balay. Namar ngangong pimpat jusyong ban penrit iradi. Hau kemat jong uta oblay ubadon ya kapo. Ni em aga spa snem maka perthay. Kapen ibang ya ki po ya ki kibadon saudong jongi. Pada ngim husyar bat pikir bah. Yaki nyaw tali ki jinglong ki badi bandon na ka jing im joni usaitan untu bat unutino nagi ki nyaw tali ki jinglong ki bate House Solomon kabaningkong ka jing star kabaar ka jing syempang kabalay ka jing silok kabasaw di umansiyam jo kabor kabasan ka jing tip kabahanriyo ka jing syepti ang yaw try bat kabahanyaw ka hok kabakan jablay. Piyo ane gani ka batch apa piwan chenge? Pisa yo gani ka batch. The pide ki volunteer, pide ki the court delegates, ni siya iyo gani ka batch. But masan ay nuksang o gani ka batch kamot ayu. Kani ka batch kaday ki ong ktin preng ka identification kajing pen ito. Habang atang gani ka batch kala to ni guess. Habang pide ka batch delegates kamo pide delegates. Kisamla Kristan, kiba ublay itu ya kita kakerteng, kita kiba don ya ka batch, pagkata ka batch kaday, ka jinglong ka ba hok, ka jinglong ka ba laban siya niya, ka jinglong ka ba don ya ka jingstar, ka jinglong ka ba don ya ka jing siyempang, ba ka jinglong ka ba don ya ka jing iye, ba niya silok, padublay. Nagata ka daw, habang idon ya kini, nimsya ya lambakla, Hakibor jonga jingdong. Pikir niya mentali kita kisamla kibayat setang nakajingalam umensin. Ngadon umenswa kadang hikay ngaya kendo sibun ki student. Kiyong pastor yang ate yalam da umensin. Udon wave student bawan puli wong yang yalam da umensin. Internet ikaw ka student. Para student di internet samla. Ulit siya ikipajo kataga student wong mama. Pa umensim ba internet ika kun jompi. Tay mama tepi la tiang mo pa kat umensim te. Num siap tiang pi ang to sim yayat sumar. Na IT ka kun jompi hapi. Na IT ka kun jong hapi. Tang ro banay internet na say gaway. Wa kataru ba pa umensim. Ulet si pa ta kana o mama ngala elang samla mensua. Upa umensim ngala elang ro banay umensim wong ino ikatu uya na magakun jong pi. Tangro na uya na ya kata. Uya sa kaboy pagkakana kabadang kat sa usnem. Ulit ni kimi ong kome. Hay kimi ta kana. Umansim upa bo internet na internet ita kun jong pi. Ong di kimi umansim mo kumno. Bali no bayong. Pi kadon kapor kaba habangim no ni kaktian jong oblay. Ni siya ayalam bakla ka jinggot sa perkat. Bara kadon no ka jong. Today na kata daw
bau samsan usha job na markata kajing start kajing syampang kajing tip kabakan jablay kamdon na u syukran la ka keren syubatay la ka batay klem da skautu kamot ayu kajing yam kumno bangin penklannya tadi banlat ni kisang kau ya jong syaitan kajing long blay akan long kapadeng kajing im keketian ka jong blay kadi ban long kan long rem kajing long krista bat kajing no ya ka bamte bat kajing pen itu ya ka bate kat kom keketian ka jong blay kan long kan long rem ka bangin ya daka blay nya rap udah terku ini doi ko ka pa jang i ubahab neng ni ay